Kidam tang thang thang ni phai phorni Dhansari constituency ki parlopon upper dikrong ahavar SGB katharing tiarong along ningkan sekpen rongruk choklem chodam lamki lamphong pen kachisai ji mate hirjume cho hangja phanpura hempuar nam ki the phan ki thokjir pon mate than rongker karkli ajaime kapiman pon Lason si jaime ka tengpen ada por phainer ke pen diphua than dilaya than dikrong than lapen break jama thanar klipon lo kurusara tum amen lake harsing ti kathar longking ti hensek bidyateron longki kiling chandra singh timung biren singh ti kathar lapen sar singh ong pia tumsi than do antame ar klipon lo lapen phirangkia thingno nang pachini dunke vomut vokantame mesen pusi nang pachini dun Lapen apar dikrong KKCA ro tum tame bangso jar megalong chirap chetu dunlo Kurusara tum phirangkia thingno lam thenang ke paklang ponahut kaningji ponke Karbing Autonomous Council tum phan kachuning ripon kangtunga lam theke Karbia tum ningkan kimi ke thang thang hendo potsi thang thang chiklo niphai phor nisi Karbing long adang antame rong kerar klipon vet thekasonte mesenji pusi chuning ripon Lapen Dhansari constituency MSC Tilutoma Hasnu phantame rong ker kar thlia dowan kikim kerang ponje phan tuwar chulang ponno puta nang pachini dun bomsi piningkan letho setame piniani nilitum labangso thang tarik pho lason si ho dak 1951 pen nang karti nang sulibom lasi kiwang ilang uno hu setame non karbing long labangso rong ker puthak ani sivet pachi toni lam klang saidu setame nilitum apadi krong hawar pen ki Dilai pen bijoy rong pi karbing long lai